Naimbag nga oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Adda, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan lang? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri asino mo't siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rustom. Ay, dandanimot nalipat akon. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apos iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rustom. Kat mabalin nyo matlatat agin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila nga yu adwa. Agasam mo nga min ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagak ken pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo. Tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man. Iti kayat mi nga ramiden iti nobyok. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan nga min ubing a jowa da. Adayo nga min nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't nga min nga adu, ti man nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukata kon. Diyak ang tigusen, tamangan numatektekan ni Rustom amang ururay kanya. Napanarmanan ni nanang mau, Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napanman nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidin na. Huwag nga ruda. Di pa'y makawalisan di paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda, ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga tan Alang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man iti nalapat na di nga inam. Nakitak manan jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo manan ni jay hot-hot anobyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende? Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Katno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yun lahat pangala ako maiti kwartak, alaman? Oray damagam kini Carol aka anakam, no agdaw-daw atakken kwa na iti kwarta, wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso, tani Rustom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay kabagais. Katno ahente itinunwang, kas kadabakbaka di boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Mangten ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tamang ano isugal kan ipartek mo matlaeng. Ha? Ay,
Yamanak manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanan, tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, hehehe. Big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisan. Ariglado, honey. Basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda. My love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwarta, Ricarda, honey. Isong ibagam no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano anya. Uray bagpay laeng. Adangin na jay kurso nadak abag, honey. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Uray nagsweldo ak, di kay mutlaikan. Ta sigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigligata kakwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adamdamagek no nagsweldo kan. Tano saan pay? Ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may iti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kamali day tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat, matmat gadan na Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin iskart. Papanam, mapangkansake di manan makidate, Ayun man. Itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kaila iti apalon asin yang. Ngamin manmano tikas kanyak. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga ron. Manmano tikas ta. Dagiti daduma. Ada sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagito lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaeng ne. Kento'y patong ko, ne, nabnabsog na pailaeng. Adan sama yung kabel mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne.
At daan tay sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti, sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaduman tipos nan di inam ka Raul, dilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. Ha? No kasta, di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan matkit di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang tapos. Katamuna mo ti ugali dagiti tataw di ti lugar tayo. Adaw ti manakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurean niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Orayak man jay inam ta kasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi angkal. Numabalin siya kaya ta makiboyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, at iti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggal kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaam mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak, anak relasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw, kat agsangit kantaw. Si kamot na ti agbali na kaasay no kaspangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak day. Katno ka na yun nak nga ikan ni ti kwartak. Inikan nak nga rudmanan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y man ni ti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akat ikan ka manan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Nusak lamay sa, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Amumati na sayat kan saan, di ba? Katuan man! Ala manang, aramidam na tati amo mapagragsakan, kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay ulitag mo. Di mo kano kayat maki-boyfriend. Apay, mapirpirwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin anon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangtad iti kwarta kanyak kunak manen. Apay lang amin na makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kay agdardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya ko mga iti pagbabawiya.
Nasingput ni Rostom kanyak. Dinakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak, agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panamarudain kaanakan. Agbordingak pala ili, Uncle. Tas asidagitayan ti trabaho. Jak kaya takabalay tinobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan, Uncle. Kasangsang po day di balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimwar ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ti papanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, Uncle. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga kaday, desidido ka mangikasarit iti kabsat kaw? Uwan manong, ay ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nagdungo kanyak manong. No bilang kumapsut tao. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsot na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanyak iti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rostom. Damag ko nga agdandun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki dawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawat akit pamanagnag amang ipakita abaraw. Katadamit na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda, ah. Wen siguro kanayon namat ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro love na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dan tiyag simpa. Makambuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten, Anya, ay na, agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo manlaengen, mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kamin to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 ababoy, kensa nga 10 akalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo, nagado ti sagana. Na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay siyempre sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan na nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Aywan, sa dino abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda, ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikat nalawang arod ti dagam Ay wana nilaeng kaarol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana, nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya.
Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luote dito'y abanda, ta asida gijiili. Kan igid ti kalsada. Wen adu ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani, ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana, dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad? Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad anana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom, nagdakil mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Wan nga rod. Problema mo't ti kastoy. Singirinda kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agasawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumot kan katidaduma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija tinapanan na iti daduma nga inututang ko. Anya? Iso ang makitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo dyan dumadagam, ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, idi. Nadlaw ko pala, idi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dyan asawa yo. Kasano na ito yan, anak ko. Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan nyo, aday taparikot yo. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, idi nga da sugar baby yo. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Taiso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Tainig ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga di tataw. Sala mabalin. Kano mabalod gaya na ka? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya? Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak laktan, tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasala tayo, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ka, adulakit di tibisitam inton bigat. Manang. Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag nga orasyon, nanang. Ada kamin.
Agmanuak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, Kaloy, manugang ko. Ay nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati May. Ay mabit lang nga. Agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid mi. Ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang. Ala, kakabsat. Ha? Mangan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ta birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y Kaloy, manugang ko. Take out yo. Nay, nagadumon day tananang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabangles. Ay, kaya agyaman na karoon nanang. Nanang, in kami mutay. Makikiddan kami kada Kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. In ka mang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Si kamot na. Ay, kwa saanin nanang? Bala, panawan da kami dito. Sige, abirak Kaloy. Umuna kami jirwaray. Agure kami jayain. Ay, agam, umaya kaon, abirak. Ay, madamdama pa'y Kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit nga mina nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alaam nga ron dito. Nay, apay dito, kwarta nanang. Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko dito para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti kinasayaat ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kasjayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawat ang aruday. Anda pa'y anak tan. Napay di na lata maawat amanugang na. Napay kagura na latan itig na nayan. Ipadlaw na mga dapat paborito na amanugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga adayaw ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na daya Ruli. Anya mo daya Ruli nga Saan da ngagbagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpaken kuana. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpet ngamin, manang. Iso siguro ti kinayat na kun kuana ti kinasingpet na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpet ti lalaki. No kasjay tumula pa nagrurupa. Ay uray saanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, Adaa, Kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na ita nanang. Ala, sumrat kayo. Ay, agyaman na Kaloy, manugang ko. Nagadayo matiyo man yung pagpadigwanin nanang. Ay na, asidagla da ita. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya't yung taipan kay hospital nanang. Ay, sanon. Idaklabit iti sofayo. Kalpasan na, paypayan na Kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang? Ay, saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan na klatan Kaloy.
Kaloy, kumusta ti ap-apply am at trabaho? Ay, awan pa nga rod bakit. Kung nada nga awagan na kang awamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit. Agaplaya kita agduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, maawatan ka bakit? Barang makastra kak tumot lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang da. Ito'y may sa pizza ginatang ko bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Tapat siya ka maawa na tumila manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-ad-dakit di apakitaam itinasayaan. Una bakit? Naamiris kumuladay takay. Nawang maganap po no sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingputak mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, tikonam jak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititid ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kat no talagang awan mastrakan na, kat di mo pilitin nga trabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no ap-apaom di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar da dito. Saan mo't kidi, nanang? Sana bale, taadda mo't tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ipagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat agmat ka. Bayam, tano maawat ko man ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, adda naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Adi papaitid na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mo't ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong nangarod mo't kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfa. Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw-dawat iti tulong na, wag. Ang mga nomdas to day ta apang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingput ni Rolly. Nasingput ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw. Karopropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takaropropa da jay amada. Nanang. Pasensya ka niti panagsasaw. Ngam ibagbagak lang tagpaisaw. Kita man na giti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga agasawa, tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako may dyan lugar may. Tapapaayaban nak dyan anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Katawan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko, manang.
No, okay laang. Ha? Sige. Basta agsubli ka, ha? Ay, wan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno at da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Adda trabaho mita. Adda. Apay ka di? Madi ti bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan di asawam ngay. Awan sa matrabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid matla adagaws. Sige, nanang. Taawagak. Antuyin ti kanan nyo, nanang. Mangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo ka di kabaylan ti agsubo, nanang? Saan nga rod? Subwan Ay. Tapno makapanganak kaun. Sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang? Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Agyaman ak, nanang. Kaloy. Ne. Narakubdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arakop na kumamot. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubingken guwapo akasken ka. Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay? Bakbakatan. Gamkas dyan kitin kararamidan na. Anyat inaramid na aya. Hindi nandat na kasulisugan, ha? Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaululi magka. Apay ka, day? Apay, manang, ada ka di problema? Adda nga rod. Ngamjak mabalin nga ibagaken ka. Takabaabain. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti bagi. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw manugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Saan itan tanatauhan akon. Manang? Unak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Ay, ala, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape apumanaw kayo, manang Susan? Agawid kami ijay lugar da Kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito Ipaabang mi paylaeng, Alfa. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, nanang. Kasusweldo mi kini Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yo. Agyaman na kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo, nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalugong ko. Awan anyaman na, nanang. Kumusta nga kiri inayaw? Kastoy kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, nanang. Wan. Ay, awanan. Saanan ang makalagip pumasyar di kabsat mo, anak ko. Busy dang agnig-negosyo iti asawa na, nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo.
Tanagawid matan ti katulong yu. Tanakapsot matan. Agyamanak. Kat pakawanan na kruli. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak ananang. Pakawanan na kumabaro. Awan dagita nanang. Saan kay maginura? Isong ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, nanang. Isong ay mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawa iti kalapos. Ay na, awan kanyak day jayan, nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana balay. Tadati kabsat mo, kanibayaw mo amang tultulong kanyak dito, uy. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat midayta. Agyamanak, anak ko. Yan! Ay sino tinakastong tinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw. Nakaigamanan iti binaysig di ta kalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayaw. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos. Inyidanan di ta kalsada. Sapay ijay nga mo tinagiddan na. Ay maturog manin di ta. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnaknak mo day talakay. Inaklakay na, ti kinartak na. Uwan nga rod. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inal daw ngamin ma-stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na ide. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wen nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y apulos ti bisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen nakudak. Ay, saan man. Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati ka kayso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? O ala, sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't arte, dado. Aramot kayang bisita nada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na ito. Kung nakakano asinam, dakmot mabigbigan. Sige. Panawang kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Baybayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da payla mo. Madanaganak namin, Biday. Amang pagkasarinda ta adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Diyak pa nakasagana.
Kayat ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kantatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang laka data. Awan matdaldala pusen ta tao. Ang amala. Agpudnutan to nga rudan kadagiti dadakal mo. Nakaumay ka dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? At dan nagkinawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasiw, di na kami kumaapurain ngagkasara. ay di ka madanagan dado. Saan may nga aramidan ti kasta. Ay may mayat kit di pa'y saan kayon ngagkasar. Ha? Ay, nanang, anyamot dahitan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong iti husta. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Wag. Ay, Biday, apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni Dado nga para kanya? Saan? Nakarkaro asaan kanyak, Biday. Apay ngay, kat nasingpet mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti amana a bumagtait no malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da jay lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Tanapingat ngagdatdaton kan kaday jay. Manjak! Anyamot day jay ngay. Kulapit! Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutan? Hay, sinam kit di day jay lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anya nga iti gastusan ta. Saan tapaymot nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin Kan maysa, no agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramidan ta. Hinawanan lakay. Ay, hawanin na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. un nga rod. Sinukir na ta dyanak ta.
Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay to, mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay tanak ta. Kasla makikita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makikita kunti lang at ti anak ta iti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro a konsumisyon na. Ay, awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaidan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwen dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiag mi kanitatan ko, sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turay! Ala dado, nabartak manan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Wala kay. Mabayag ka di pa malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Ala, agan anos ka dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami nagtrabaho, iso naragsak. Ala nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan pa kay. Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton ati gatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumeten lakay. Hey, Dilay! Tulungan ng dalay! Ha? Ala, ni Dado day jaya. Agong ungot samad. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Ay. Apay yung Dado? Apay nga agong ungot ka? Apay ang nakatrangkap tiri daw. Antay lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Abaya tinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko? Bimtaksan! Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumrakan. Agpalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami dahil! Diyan! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami dahil! Laban! Awan kay kayakin ka. Kasta gayam, ha? Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado. Reingak ni tata ang taagpaaraya. Takkan ko na. Na, ne, apa yan? Anyat sang-sangitan, biday. Anya day takargata sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobrang kamampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta, sinakon ni Dado, nanang. Mandakon! Anya ka ita. Ihustaw timbagami kaninanang mo iday. Damdamo yung pailatyag din na.
Ngemrimwaran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwana tatang. Day tati maganap tinatangkin ti ulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Ta ipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anom ti makidindakan kuana no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon, anang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni Biday, nanang. Agawid kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday, nanang. Ay sanan, pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay mo sukon-sukunan. Ayawanan, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala nanang, inkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday yung sawak. Agawid ta ko man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarot ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, impukisak ti panang sukon ko kin ka. Adangan mi natin maar ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong? Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel masal mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito yung pagpatpatayang matadakkel masal ko. Ay na! Namiss kunday ta masal. Ay, sus! Di mo kundutan tamasal ko Ang mga no aglam Ala. Agawid ta nga rudan, Dado. Napanadya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya! Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masal ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya! Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka, ha? Ha? Sparring ta! Di ka agidoron Anya ka ba't ng Dado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatalti makadumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartag ka, kasta ka. Kasla saan asika ni Dado nga asawa. Nagalas ti aramid mo no nabartag ka. Anya? Anay ko! Sika at tinaalas niya ramid na. Naglaad ka tay. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasta, ha? Titibag Dado! Masagsagit ka na! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kung nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang. Sinaakon! Mandakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kankanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarum ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gapo, iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, Biday asawa.
Pakawanan na ko, ma. Di nakarakupan, Dado. Diyak ko kasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa, Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Uwan nga, Rod. Apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mabitlaang nga, Rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Kasta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay nakkalabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Suruten ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kan saan. Masapul ngagsina kayon kini biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Jakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo da ito atao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan na nang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman, hindi isunto ati panangidarum ko kenkwana. Saan na maulit dahi jay biday? Ay! Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga, Rod! Apay ay apilitin, Dak! Da. Agbalbaliw nga Rodon ni Dadong! Nanang, tatang, yamamok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka, Barok. Nasaya at mat na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Ay, awan tata. Makiman-maneho aklang ito'y pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan tikitam ngagpaspasada? Adabos mau akamingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmangisaga na iti merienda, Barok. Anya, madjinobyong ay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arudan na bisyo da pay. Mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray? Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag nanayon, Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingpet mo't ngamin, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man gagat na amin agagat. No padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mo't tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamot ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagetak mati kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kayat mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan, Soto.
Awan matlat aramidak dito balay. Alang aron, agrobot kan, ta ikuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kawan na. Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kanu jay nubyo na. Simurot ngamin kenkwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Nakayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagot kan nasingput. Ay, oray sana nasingput ni taan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mimiya. Ala, sumrakan. Ha? Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagiti dadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto? Yan anay min ti bagbagi mi dito. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito balay. Ay, kasta aya? Narigat ti panagbiag Mimiya. Pasensyakan ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray agawid ak mo lang dagos gayam, tadagayam maramidak iti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid ako. No kasano ti kinapobre tayo? Napupobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wen tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha? Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo iti kusina da. Saan nakakomportable? Katanya nga road, talaga kasta aw-awatem latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, kasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha? Tapay mo. Nasing laki di. No awan bisyo na, kan naparabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko, awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Ay, makitan to no kasano? Ay ayatam tinobyo mo no saan? Ay ayatak makidi angam. Jengarod istado ti panagbiag dat agbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya? Napanalmanan jay anak mau bakit? Dinagasmat manan jay nobyo na. Inkuyog namanen nagpasada. Inton kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minen Madlaw mo't anasingput jay nobyo na. Anyat amam no agin sisingput laang. Kung na ngamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na dya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw kan nakaisam lata.
Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikas ta, tamadlaw adi mo kayat day di alalaki, para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramidin ta dito'y Soto. Pasukatak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lang ta, pare. Agsukatak man itipilid. O, wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Wala, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi dyan, pare. At natugawin dyan unag. Agya manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka dyan. Pangur-urayan tayo ti pasok ka ta kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat meten ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Ti akin kukwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Siyak mo't ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakwan? Saan ka lang trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti bus na dito'y, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saan ak ngamin na palangguan. Wen nga rod, ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngamsi ka magayam takin kukwa. Aywan, mamali na maalat ti cellphone number mo. Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat di kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel ko namlatan kanyak. Di mo ko manibagbaga ka ni Pare Soto. Ngayon mo ti number mo kanya, kun? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wala, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay? Idi suman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige, tagdigos akon. Adda papanak nanang. Papanamanan. Adda saraka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Saan, nana? Diyak nga rod makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lod ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Pagyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Diyak ngamin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Agyamanak, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan ak mo alakan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apaki asawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam tupay anaimbag ni Soto. Makisina ka anaimbag ken kwa na.
Apay nga yasinamatan ti ibagbagam miya. Anyat nagbasulakin ka. Apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitak ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak. Ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asim di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yung di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay kadimadanagan, taadayo nasaysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan na anak ka. Wen ananang, ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok ang nagpasulak iti anak yun, nana. Apay anarambit na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan, barok. Ngam masapul nga awatem ti gasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutam laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Pagawidem laytaan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya ipilit na katibagi na iti anak tan. Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbilang nga makwartaso to? Nakita'y nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta ada kwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at day ta na panunot mo, anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjemot ng tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo, anak ko. Di mo na ayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mamot, Manuel. Adala ko magatangag. Anyat gatangam, tasakong timang gatang. Anyamot tan? Manipod nagasawa ta, dinakpainig ka na pulo si ti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Unang matipid mo ti makan, kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Alukan nga ron, ti bibiyagak di ti balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka, madada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam.
Anya ibagbaga ta asawa manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan dito'y. Oy, pare Soto! Kumusta? Long time no see, ah. Huwag pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow! Nagpintas, Agyaman pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti merian ni Soto! Juan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amo kanasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita kada kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon nyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti shop na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basit la negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbagpay ko day dya at tao. Nay, apayakas ta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na nama ay ti biyag ko ijay. Ngamsaan matgayam. Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Iso matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw? Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid. Si Kamagayam Soto. Juan Mia, awan nila kay mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami. Awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige kat agyaman kami manan, Soto. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata? Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton bigat. Ala nga ron Gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Sa dinong hay? Si Kaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam si ti makamo nga agbayad Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di tibingay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide? Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. Wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya.
Simple laang matibalay da, tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagat kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubyam, Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo ti nobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mo't ibagbagayo, nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan, nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiw. Ang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan? Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi, no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Ngam di bale, adapay mo't next time ako nada. Nasapa ka mo't anagawid ita anak ka. Adalakad mi itinobyak, nanang. Sa dinaw. Ag-date kami man, Mike. Ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. San apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan aklaunay, nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant kanu nga ro ti papanan may. Amangan iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wayne. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mo iti kayat mo. Kat si kamalangan tag-order. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti ag-order. Adto ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wen. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Adda tinidor. Kasano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in-order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan matkit di? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang tararamidam ngay. Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman ak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigatak. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidan na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie Aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko.
Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga eh. Anda ka di parikaw. Basta mo na akon nga gawid, no di mo pa'y kayat gawid. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw skiray. Unak ba lumarabian ka? Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nubiyam. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasuna anak kao. Ay no siyak, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nanang. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ti agtinidor. Timayab di karni asidak, idi pinilit ko ti nagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya? Kasla na dismaya la unay kanyak. Apay ngamin nagtinidor ka no di mo ammo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya? Kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na, anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibaba no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Ay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tararamidam dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mat ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na ita jak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay? Apay nga yakasta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay kin ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta! Agsinatan! Period! Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kao. Agasam! Bilbilan na kanukay din! Ay kitpudno mat ngamin. Tadi kamot ngamin agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay ta break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay planom ang makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana parakin ko na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang.
No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita, awan pa'y matnobyom kiray. Awan pa'y ngarud mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino Clarissa? Ni Clarissa amid wife Ay, Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti may sa amid wife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod, takinayat na mo ti anak ko, nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat, awan pilpilyin na. Ni Kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipod nag-break na kan Jordan, awan mo't tayo tinyam amuna kanyak. Kat, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo't ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal pa yung ti cellphone mo, Kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat dayta, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako na iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano nga mat dayta? Taga iti syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam-amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, edi kalman pa'y nagdaldalos ka, Kiray, anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din agbaak kaabalasang. Nagkunang agbaakak. Iti kasya kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok maid. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahay? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahi iti adayaw barok. Awan mat ngaminan ti choice, tata. Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to numadamdam at tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kapekin kamutay, anak ka. Jack agmerindan, dakilatan Kiray, napsugak pa'y. Manak ka, nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan samat na nairwam itirigat na itay? Napurmalaunay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinuno nga ikan asindatay aw. Natural at taga-syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka pala nga awag. Saan ka mo tasigod akasta Ag-breaktan. Anya? Breaktan.
Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagitidadakkel ko apong bre ti masawa. Anya? Mabanglesen tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutin jay nobyom. Tsak lakursonada day jay aparaken ka. Ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Ha? Sa anak ka no may kari iti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain ti may kamang kadakwada anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sabalay. Ado dita anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot atalagan. Saan? Di mo itulok Pangam no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay na dyan nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni ipalpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron ha? Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ila makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't la maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo't? Inkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparaken ka.